بسیار درود و عرض احترامات هموطنای عزیزم. کمی فرصت است، فرصت استفاده برده همراه شما کمی صحبت میکنیم درباره انقلاب. البته که ما باید هر انسانی که انقلاب میکردگی مقصد انقلاب خودشه و آینده همون انقلاب خودشه باید دانه و مقصد داشته باشه. برای همه امروزه صحبت ما انقلاب میشود و انقلاب چیست و از انقلاب چی میخواهند و انسان هایی که اصلا نمیدونن چی میخواهند، نه که میخواهند انقلاب میخواهند. خیال میکنن همه چی با آسانی است و همه چی بگیم که همون وقت انقلاب شد زندگی شیر و شکر و قند قندلات و اصلات و مرملات میشوه میروه. مردم هم خیلی تصورات دارن. برای همه اکثر انقلاب میکردگی انسان در راه که همون میخواهن انقلاب کنن، من باور کنین بگیم یکی بعضی از دوستانه همش قریب گپ زدگی هستم 90% نمیدونم انقلاب چی است یا بعد انقلاب چی را انتظار باشید، یعنی چی میشوه بعد انقلاب نمیدونن، نه که میخوان که انقلاب کنن. برای این چیز باید بگیم که بیشتر گذشتگان بخونی، بیشتر منبع های دولت های انقلاب شده ها را بخونی، نه تنها به نزدیکیش مثال 20 سال 30 سال پیش چی شد، بلکه بگیم که اثرها را باید بخونی که یعنی چه خیلی انقلاب شد، چی شد بعد انقلاب ها، کی ها آمدن، چی ها آمدن، کدام ایده ها آمد، کدام ایدئولوژی ها آمد حکمران شد، بعد چی شد گفتگی گپ است. انقلاب هم طرف خوبی داره هم طرف بدی داره. طرف خوبیش اونه هست که بگیم یک آدم انقلاب میکنی، یک حکومت انقلاب میکنی. طرف بعدیش هست که بعد انقلاب چی میشه. Каждый может гуфти ему русоки сладко говорит. یعنی که هر انسان میتونه که گپ زنه من این ترستم، من اون ترستم، من این تا میکنم، من این تا میکنم، من تعریف زیاد است. اما باید ما را بدونیم که ما مهارت های انسان ها را باید ببینیم که کدومیش در چی مهارت داره و در چی لایق است و بگیم که یعنی او چی میتونه کرده و چی ایده ها داره آینده ده. انا بسیار من متاسف هستم اگر که ما درست انتخاب کرده نتونیم بعد همون انقلاب هم نیست، یک فرض کرده به مالی مرد یوش گرفتن رفتن آسان تصمیم شدن. بگیم بعضی کشورهای هست که زورش میبینه پدشکش هم میبینه که نداره پدشکه، مثل سیریه شده هم تا میبینه که پدشکه نیست، گفتی هم گپونه وسیلی میگه میگریزه، مثل یک تق میگه میگریزه میروه. مثال میگیریم همین انقلاب سیریه یگان جنگ یگان چی نشید. اگر ما نظر کنیم چندین سالها جنگ شد برای انقلاب نشید، نه که به یگان جنگ انقلاب شد. دنیا برای 10 میلیارد دلار امریکا وعده داده بود که 10 میلیارد دلار برای کلای همین جوان میتم گفته. همین جوان انقلاب کرد، امریکا اومد خطیش گفت که هم گپولو با قپیدگی
мучи сразу Интерпол гирифташ. گفت ای بچه خوب دست ما چی ویره اینترپول میتیم. این خیلی حالت میشه. فردا میبینید در تاجیکستان یک گروه ایجان سر میشه، 10 نفر 15 نفر ایجان سر میشه. یگان آدم قطعی بگیم گپاشون میگریزه، اما عدل قطعی یگان چی قطعی میرود تا گاز و بالون پر میکنه. مثال دت او همه چیزی ترکش سوز کردن یگان مشکلی ندارن. تا گاز و بالون پر میکنی میکشویش گفتی هم گپا باشته متال پتال میریزی باگاژ ماشین. اودی ترین چیز بولوش پری متال میکنیم، بولت گایکا و میخ پیخ چی چیزی هست میریزی او ایش میکنی خلاص. او ایش میکنی همین تو 10 حساب که زجگل کرا بجر یا نمود میزنه که باور که اطراف بدرگی گفتی هم گپایی چی را نمیابی. یعنی این نمود میزنه. این هم خیلی یک آدم میبروی یک کار میکنه در تاجیکستان، یا پرق میگه ترق میگه امام علی هوی خورد. یعنی آینده چی میشه؟ دیگه سوال میشه. من بعضی چیزایی هست میگم بگم گپ زنم، بعد شاید دوستا شاید خفه شون از من، میگن که همون برای ساختن آینده یعنی بیاین ما یک چی را روشن‌تر کنیم. این با تمام دوستا داخل داره. ما برای آینده مبارزه میبریم یا برای حاضر؟ همین چیزا باید ما معین کنیم. همین چیز اگر ما معین نکردیم که ما برای آینده مبارزه میبریم یا برای الان مبارزه میبریم، یعنی برای امام علی را مهم انقلاب کردن و خودمون کاکیم توبرزم زندگی کردن. این هم چی انتخاب نادرستی مردم است و برای چی؟ برای اون که خودی مردم هم دیده بود که امام علی رحمان بعد 2-5 سالش یا که بگیم یا 5 سالش خیلی بگیم که وقت هیچ چیزی را نمیفهمید، یک ولوکت ایستاد، روسیه کمک کرد، اینجا کمکش کرد، ازبکستان کمک کرد، یاد دادی تک یک دو سراک ایستاد. اونجا دیدیم که قوا نکرده ایستاده است، یعنی نتونسته ایستاده است. باید در حال ما چیکار میکردیم؟ باید ایوازش میکردیم. اما ما چیکار کردیم؟ نه جای جنگ کینچیدیم، نه برومادیم ولی خدا را شکر کنین ولی بعد با جنگ شوه ولی شما جنگ میخواهین. گفته با این نمود تهمت ها و با این نمود شتاگی ها پروپاگاندا را بردن و امام علی رحمان مون در جاش با دلشه بگیم که ادامه کرد. مثال ما خودمون گناهگار هستیم در باز نکردن امام علی رحمان، یعنی فهمیش ما مفکوره ما کم بود که ما بدترین روزهای زندگی را برای خودمون گفتیم که خدا را شکر کنیم بهترین است، یعنی از این بد هم داره و مقایسه کردیم افغانستان و سوریه و دیگر خلاص خودمون افغان کردیم و بگیم اونجا امام علی رحمان عاقبت آمد. امام علی رحمان دیگر که سومکی زیاد شد، فرزندو کلان شد، گرد اطراف بقوت شد، امام علی رحمان دیگر اووری نداره، با کشتن میقپه میسته، یعنی که دیگر ترا حقی گپ زدن نمیتونه. او خیال میکنه که او خودش توغری است، پراویلنی است، نشتیک است، رفته ایستاده است. و آینده تاجیکستان چی میشه؟ ما برای آینده مبارزه بریم یا برای خودمون؟ من مبارزه را برای خودمون میبینم، یعنی برای آینده نه. فهمیم برای چی؟ من اکثر گپ زدگی هستم خطیشون بعضا سوالو میموندم در موبایل که یعنی انقلاب شود چی میشه تاجیکستان، یعنی چی خیل میکنی؟ دیگه سوال میموند. یعنی ما چی خیل میتونیم که همون مردم راضی کنیم، چی خیل میتونیم
економікаша бардорем ва чикор метонем бикунем, яъне мо чӣ пешниҳод дорем, мисол худат чикор метавонӣ дар Тоҷикистон бикунӣ? Ха мегӯям ман президентчам, ягон ман ита мекунам, ута мекунам. Не, барои Тоҷикистона бардоштан, экономикаша ва хизматдару кардан муҳим нест президент бошад. Муҳим нест. Боша Али боша президент, Вали боша президент, Шовали боша президент. Фақат барои ти имкон боша ки ту битонӣ чӣ коре карда дар оҷо, чӣ кор мекунӣ карда. Ва ҳамаи инсонҳо фақат аз нигоҳи ман дидагим як чиз аст ки ман президентчам мекунам гуфтагӣ чи аст. Яъне бояд ки Тоҷикистон тағйир биёбад, бояд ҳатман ӯро президент мондан дар кор аст. Короче биё ҷуръат президентча ки Тоҷикистонам чӣ кор кунем. Вот. Як чиз аст худораҳматӣ бобим доимо барои ман мегуфт. Бачам мегуфт аз замон 100 сӯми ваъда 1 сӯми нақд беҳтар аст, барое ки 1 сӯм дар дастат аст. Мефаҳмед? ҳамин шароитда баъзан ҳолат нигоҳ мекунам, ҳамин яъне ки 100 сӯми ваъда аст, аз оне ки 1 сӯми нақд аст. ҳамин 1 сӯми нақда бигӣ, аз они 100 сӯми ваъда. Агар ма бугум ки ҳозир бародаро мисол барои худи алон доранд боз ҳамон мубориза, ин танқид нест, ин таҳқир нест, ин барои ислоҳ аст. бояд дар як инсон оянда ислоҳ шавад. Ин барои душманӣ ҳам нест ин чиз. Оле мебироянд инсону эзорошонро чапа пӯшида як хел ҳамон анон тарафдоро ҳастанд. ҳамаи чира душман, душмани то, душмани. Ӯ ҳамон ранги ҳамон чизи Эмомалӣ варин группа фас барин аст, бигем. Группа фаси Эмомалӣ аст ку ячи интернет ҳамон ёмаш мебироянд ку. Унам ҳамин як баъзиҳош мисли ҳамон группа фас рафтор доранд. Бибинед дӯстои азиз, мо барои айни ҳол мубориза бурда истодем. Яъне кӯшиш талоши мо Эмомалиро чапа кунем ва бигем ки мо я бало мекунем дигар мардума. Давай короче Василий кор ки, фалон ки, дигар ки, фалон ки. Тамом короче дальше то мурдан ма. Пока ма ҳастам, ранги ҳамин Эмомалӣ барем. Пока ма ҳастам мехӯрам, авлодом да метум мемонам, мисол гирем да, ҷобаҷо мекунам, корбакор мекунам, мардума ита мекунам, мардума ута мекунам. Хай короче ячи мешавад. мо барои оянда мубориза набурдем да, мисол гирем. Аҷдодҳои мо ҳам шояд барои оянда мубориза набурданд. Мисол падарои мо ҳам барои оянда мубориза набурданд. пеш аз он ҳам барои оянда мубориза набурданд. Агар оно барои оянда мубориза мебурданд, имрӯз ҳоҷияте надошт ки мо мубориза барем, барое ки оно уже барои мо мубориза бурдагӣ мешиданд. бигем алон дора ҳамин муборизаам ҳамин хел аст. Яъне барои оянда ман намебинам да муборизаро. Ростша мегӯ. Агар кадоми дӯсто шояд хафа шида монад, шояд нороҳат шида монад, вақте ки чизеро фаҳмиди хомӯш истодан, мисол гирем вақте чизеро медонӣ, хомӯш истодан, рута сиёҳ карда шиштан ва фардо бигем инқилоб шид, мисол кардем, рафтем, ҳама мардум рафтем, ҳама ҷамъ шид, чӣ кор кунем? бад сар мешавад, чӣ кор кардан дар кор? Ана ки чӣ кор кунем? биё мардум ку чӣ кор кунем? яъне ин бениҳоят бигем ки як чизи нодуруст аст, барое ки барнома нест. Барнома нест. як ҳукумат, як мубориз камтарин барномаш бояд 100 сол бошад. Камтарин. Яъне як асра барномаша дошта бошад. як аср бояд барномаи як асра дошта бошад ки чӣ мешавад, чӣ кор мекунад, кадом барномаро мемонад. медонем чӣ хел аст. як революционер, як деҳқон бар ин аст.
یک دهقان یک زمین میگیره باغ میکنه یا که نمیدونم میخواد در اونجا یک اگرات کنه یا باغ کنه بیا باغ کنه چیکار میکنه باغ میوه میشنونه خیلی است اون میوه نهال است و میدونه که 3 سال 4 سال مهنت میکنه بعد از اون میوه میگیره از اون یعنی عادی ترین یک دهقان یک باغ کردن ده اوجه 3 سال 4 سال رشد چه میگیره که تو که حاصل بگیره با هم حاصلش ستارت میشه ولی با او که حاصلای خوب میگیره در مبین 6 7 سال در کار میشه که او حاصل خوب بگیره یک باغ یعنی که برای یک حاصل خوب گرفتن 6 7 سال طلبات داره و خیلی دهقان را میدونه و همون را رشد گرفته خورما میکره یا که چهارمغز بکره و پیش 12 سال رشد چه میگیره که ما بعد 12 سال چهارمغزا مثال فلان تونه میگیرم حاصل اوجه بگیم که اوجه زندگی دیگه خیلی میشه تا 10-12 ساله بگیم اوجه زندگی تر نیست برای 7 سال ده اینو نو حاصل ده میدرویه بعد 3 سال دیگه در کار است که اینو حاصل خوب ده بدرویه و خیلی انقلاب هم باید همین باشه یعنی باید برنامه همون حکومت باشه که حاضر ما انقلاب کردیم مردم تصور میکنن که حاضر انقلاب شوه فردا زندگی ما خوب میشوه ما عالی ترین زندگی میکنیم بهترین زندگی میکنیم دیگر امام علی نیست گفته که تصورات میوه اما بعد یک سال بعد 2 سال بعد یا که 6 ماه بعد اونو از مردم یا که از خلق یا که از من انقلابگر بعد رزولتات طلب کردن دا میدروین این چیکو کردی امام علی چی فرق دارید تا محمدی نوی چی نشده است کو یعنی ما هیچ چی نداریم کو چی به ما زندگیم خوب نشید و خیلی انقلاب مردم هم رشد شکم دست رشد شکم یعنی خیلی داخل تاجیکستان برای شکم فکر میکنن که حاضر هم برای زندگی ما خوب میشه و دسترخانه ما پر میشه و بگیم که دیگر درود عرض احترامات موین صاحب موین من است موین خادم خلق برادر بگیم که کاشانی صاحب میگن اینا خلاص بگیم همین خیلی است اما نه امام علی برنامه داره برای آینده 100 سال آینده نه پوزیچه برنامه داره اینا من ریال نمیگم فقط ما شکمچران ولی میگن که خمیگر برام کار بزنم میگه چخیلی کارت میگه اگه درآمد داری میگه همیشه هم شکمچران شده است میگه که یعنی که همین انقلاب های ما یا که آینده ما الان داره ما شکمچران نامونه میشود یا که خیلی حکومت امروزه ما هم شکمچران نامونیم حکومت شکمچران و الان مبارزم اپوزیسیون من خودم شخصا میگم شکمچران هستیم برای چی برای اون که ایدئولوژی که بگیم که آینده ساختن یگان تایمو با یکدیگر صفادت نمیکنن وقتی تو شکمچران است فردا میگم ما ولی میگم اون میخزه میگه علی دیگرش میگه نه شوالی میگه ایش میگه نه هیتالی میفهمید یعنی یک ایدئولوژی که نباشه 100 ساله که مثال قانون فهمیدی ایش میبروه میگه نه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت توغری نمیگیره ایجا من مسلمانم الحمدلله میگه اوش میبروه میگه که ایوه چه ما دموکراتمی چه خیلی میشه و این ما چه خیلی دولت سازیم حالی ما معین نیستیم که ما چه خیلی دولت سازیم یعنی ساختار دولتی ما بگیم که باید چه خیلی باشه ما ایتاری نام چیکار میکنی بگیم که نه نامش دموکراتی میمونی نامش هیتالی میمونی هویتالی میمونی توفتالی میمونی فرق نداره نام چی است مهم ساختار باید چی باشه ما نداریم یک ساختار معین نه در داخل حکومت داریم این چیزا برای که برای مردم باید پیشنهاد میکرد که چی باید شود و ما 30 سال حکومت ندیدیم که کدام طرف این حکومت داره حرکت میکنه در همین 30 سال ما ندیدیم حکومت کدام طرف حرکت کرده است ما نه سوهای مدیسین پیش رفتیم نه سوهای بگیم که صنعت پیش رفتیم نه یگان سوهای ما بگیم که
از آ با ب گذشتگی نیست. اما آبد آ موندگی است. اما علی علی ولی هم تا موندگی است. نمیجیم با. یعنی هیچ ما رشد نمیکنیم در یگان سوال. همین است نشانه همونه که در این 33 سال ما بگیم یعنی این به برنامه بدنی امام علی رحمان است که در این 33 سال عیناً همین است. و آینده من واقعا میگم برادرایی که مخالف هستن، من در اینا یگان برنامه ندیدم که مثال آینده ما کدام ساحه قطعی پیش میریم، کدام ساحه قطعی، صنعت قطعی نمیدونم و کدام ساحه را ما میقپیم آینده برای رشد کردن بگیم که کشورمون کدامیش میقپیم و نمیشه واقعی بگیم که نمیشه و دروغ بگیم رومون سیاه کنیم. ما شکمچران انقلاب داریم، بله ما تلاشی شکمچرانی را داریم، یعنی همین انقلاب ما میشه شکمچرانی خلاص. دیگر بگیم که خیلی آینده چی انتظار بشیم و یعنی چی میشه این آینده هیچی نیست. برنامه چی میشه؟ چیزی که برنامه نباشه دهقان یک زمین بگیره و فقط همو با امیدی چی است؟ با امیدی که همین زمین خوب است، چکری میبروید، چاکلا میبروید، پریرودنی همو را میخریم. دهقان و زمین ها که گرفت اینا امروز بگیم به عادی ترین مثال بیاریم، خیلی زمین های تاجیکستان ها مثال ما قلقا که گاو و گوسفند مال همین خیلی چیزا داشتیم در که پشته ها زمین ها بود، ما او زمین استفاده میبردیم، چراگاه میکردیم، تربز خربز و دیگر ما چیزی که زغیر کنجت یعنی این چیزا بود که اکمو هم ایرا خدمو نمیخریم که خیم داویله باشیم 10 نفر ما او قدر زغیر کنجت و چیزا را ما میخریم نه، البته که میفروشیم، یعنی میتیم مردم دا میفروشیم، از او درآمد میگیریم با برای زندگی ما. یا او گوسفند 1000 گوسفند من نمیخرم کو، یا 10000 گوسفند من خدم توقع نمیخرم کو، یعنی او را چیکار میکنم میفروشم گوشت میشه. او قدر شیرایی که ما سحر میجوشیدیم بگیم بشوخی میگم سحر قطعی ما میجوشیدیم 100 لیتر 200 لیتر 300 لیتر شیر، ما 300 لیتر شیر میخرم از گاو. نه البته باقی موندهش میفروشم برای مردم بگیم بسیار شید ارزانتر میفروشم، چکه میکنم، قطیق میکنم، قروت میکنم، دیگر چیزا میکنم میفروشم، یعنی این هم باز یک مردم دیگه در فایده بود. اما چی شید؟ زمینو را گرفتن، خوجگی دهقانی کردن. کهستان خوجگی دهقانی افار میچیدگی است از دپوتات همون رئیس منصب دارو، یعنی اونجا هیچ استفاده نمیبرن، یا چراگاه کردگی هستن هیچ استفاده نمیبرن، برای ندارن چیزی که استفاده برن. چی هست اونجا با امیدن کدام قلق بیاید قطع قلق دگوار کنن، باید بگن که اینم زمینای مرا مالو تا بچرانه، ماده ای سال برای چراندن مالت ماده 5 تا گوسفند بتی، یا که ماده 3 تا گوسفند بتی، یا ماده 4 تا گوسفند بتی. خلاص بیزنس شده ای چیز، یعنی نخرین تو زمین گرفتی در حالت که او را استفادهش نبری میموندی همون بگیم که عموما همون دولتی میستود، چراگاه میستود، خلق میبرورد مالش همه چراند، یک زندگیش میدید. امروز بعد میروند در داخل دوشنبه مردم گوسفند میکنن، بشوخی در داخل دوشنبه میروند گوسفند میکنن، امام علی با قانون میبره که در داخل دوشنبه گوسفند کردن من است، او چراگاه در کردن من باشه، در اینجا کردن من باشه، و در کجای مردم گوسفند کنن، در کجای مردم مال کنن. ما که مردمی بگیم که ما مال پرور هستیم، یعنی که زندگیمون از مال است، کجا کنیم چیکار کنیم؟ گفته گپ میشه. یعنی تاجیکستان ما نشوه که رنگ همینو شوه، فردا بریم بگیریم انتظار بشیم که کی ما دا پردلاگت میکنه 5 گوسفند میتم برای چراگاه. ما تاجیکستان چراگاه نکنیم ده پروسته که کی ما دا پول میتم ما را سر بتیم مال شب چرانه. گفتگی برنده منوش یعنی نیست آینده، برنامه نیست. من دوستا را پیشنهاد کرده بودم، نمیدونم از چی ترس داشته باشه، فکر میکنم ترس همی است که وقتی که امضا شوه یک چیز کنستیتوسیا شوه
мисол қонун шава имзо шава да мардум дастрас боша фардо агар ягон ҷора ғалат кардӣ мардум ай гиребонут мегира мегӯян эҷа ти тари гуфта будӣ пеш аз инқилоб ту чӣ кор кардисти Василий гуфта ай гиребонут мегир ман фикр кардам аз ҳамин чиз метарсанд барои ҳамон ман пешниҳодам карда будам ки ҳар як нуқта миллат дин мардум ақида рафтор минтақа да киё вобастагӣ мекунад мисол як ҷо мерай полнунам минтақа онам атроф ҳама қалиқ зиндагӣ мекунад уҷара чӣ кор кардан дар кор аст намешава уҷара биёри я Василийра да бугӯй ки ту раҳбари дар наиҷа ҳастӣ раҳбар ҳастӣ давай Василий ӯ Василий айким ки ҷо омадаги аст мисол имрӯз вилояти Суғда чӣ кор кардан ҳамаро овардан аз Данғара ва аз Кӯлоб ва аз дигар ҷо овардан мондан ба худо қасам Суғда диздидан намонди чӣ на дар военни часташ монд на дар заводош монд на дар аделош монд ҳеҷ ҷо ҳичӣ намонд ҳамаро диздан бурдан Кӯлоб айҷа диздан бурдан дар Кӯлоб хонаҳо сохтан фурӯхтан ҳамаро диздан раҳм надорам барое ки мегӯяд танҳош ҳамехӯра мегӯям най буди кора мега чиш мегӯй ман миллион бор худам шинавидаги чизм аст баъзан мегуфтам бародар хая ки ҳамватанмон аст ё ҳам одам ҳастанд ё муғуллану на ёра фалон кунем ё муғуллан ёра ку сус намонен ёра сахт бихапен яъне чӣ аст барои чӣ барои ки ҳаҷо меоя ӯ раҳм намекуна ӯ намефаҳма маданияти уҷара намедона культурара намедона ва бигем дигар чизоро намедона ҷазир мекуна уҷара ҳамчуноне ки як ҷое ки минтақае ки атроф аксарият дар уҷа қалиқ ҳастанд чарогоҳ мол доранд уҷа намешава бари я Василийра бимонӣ бугӯй Василий ту раҳбар ҳастӣ давай ту ҳамеро распределят ку контролировать ку ӯ Василий чӣ кор мекуна мебина о иҷо гӯсфандо бисёр будааст давай ман қалиғоро оста гӯшошона то додам бигирам чарогоҳошона маҳкам кунам ё маҷбур мешаванд мада гӯсфанд метан бигира чарогоҳора шахсӣ куна хусусӣ куна полни рост иҷозат ната чӣ кор мекуна баъд ӯ қалиқ чӣ кор бояд кунад ва ӯра мақсадаш аз уҷа танҳо взяткагирӣ пулкор кардан аст яъне ояндаи Тоҷикистон ҳам аз замин ягон фарқият намекунад фақат камтаракак сабуктар мешавад чӣ хел бигем мисли солҳои 95-97 мешавад сабук мешавад аки ҷангиш кишокишиш нева шароиташ боли одамо свободнитар мешавад боли камтаракак гапзан мешаванд лекин инам дурандароз давом намекунад барои чӣ барои он ки алон дар ҳамин шароите ки мо қарор дорем мо наметонем критиковат карда як одама камбудиша гуфта наметонем меброянд дигар бигем яъне ин чиз нодуруст аст барои ҳамо критика кардан хуб аст ва ман пешниҳод мекардам ки мо бояд нависем конкретно конститутсияра ки 100 соли оянда Тоҷикистона мо кадом соҳаша рушд мекунонем ва чӣ аст аз куҷо мо мисол бигирем ки даромад мегирем як рӯзи қатъи дӯсто шиштем айнан ҳамин гап рафтагӣ буд ман савол мондам ки гуфтам ки худат президент шавӣ чӣ кор мекунӣ Тоҷикистона гуфтагӣ саволам монда будам дӯсто медонанд бишнаванд метавонанд ки бо ҳамун комментарияда бинависанд ки чӣ хешида буд гуфтам бародар худат президент шавӣ чӣ кор мекунӣ гуфтам ҳамаам хелшидагӣ аст аки сир нест аки бигем ягон сир буш яке аз бародар гуфт ки мо дар нам қамилиса чӣ дар кор аст гуфт мо дар и қабиша дар кор нест мо нимша аз кор холӣ мекунем хай ҳамо барои ҳамо амният бошад дигар лишниш дар кор нест ӯ да мерафтаги пула мо да мардум расход мекунем моҳона зур идея маладес ва дигариша пурсидам ӯ гуфт ки ман фалон чира кам мекунам фалон чира зиёд мекунам ҳам хел то хӯрдем ҳама бигем ки пачти ҳам хел идея да буд
военнира кам кардан дар кор аст, расход буҷа зиёду ҷа мерава, мо ӯ буҷаро мегирем, дар инҷа расход мекунем, ишай хелк мекунем. Нагуфтам хуб аст. баъдан мара савол додан хидма, агар ту шавӣ чӣ кор мекунӣ? Не, ин ягон ҷои таъриф тавсия нест. Ман гуфтам агар ман президент шавам, агар барои ман шанс боша ки мисол як 15 сол се президентӣ агар шава, агар 5 солӣ бестам, 15 сол гуфтам ҳамин мардума ин ҳамин шароитша меқапам. Хеле ҳастам, хеле меқапам. кӯшиш мекунам максималӣ ҳамун бигем ҳамун зулму ситам набоша, боли озодӣ шава, мисол замин чарогоҳ дигар мардум ҳамин таб сар метам ки ҳамун мардум хичон ҳамун 15 сол хичона биқапан. яъне буҷаи давлат барои мардум расход нашава. Намекунам расход буҷаи давлата мардум. урангему мали бидай гуфтам ман гуфтам 15 сол тамоми ҳамун мерафтагиша дар соҳаи медитсина расход мекунам. насла тарафи медитсина то метам. ҳамин қадар адолат меқапам дар медитсина ки дигар ҳамун аҷоибот боша. 15 сол баъд Тоҷикистона яке аз кишварҳои медитсинӣ табдил мекунам. бировардани доруҳо ахи дигароша мешава, банкиру манкиру дигар иқтисоду деҳқону вош мешава. Лекин насла нами 100% насл боша, инсон боша, ҳамина гуфтам 80% 70% тарафи медитсина пихат мекунам. дар тамоми дунё мехононам, профессорора меорам, балинсо сохтани таҷҳизотҳои тиббира бояд худи Тоҷикистон ёд бигира. мо набояд як рентген мекардагира бирем дар 100,000 $200,000 доллар аз хориҷ бихарем бигирем биёрем. бояд хичон бисозан ин чизоро. дорура мо набояд бирем аз хориҷ биёрем дар Тоҷикистон дору бифурӯшем. бояд мо худмон истеҳсол кунем, заводо дошта бошем. мо бояд хел фарматсевтое ки дошта бошем ки ҳамун доруҳоро хичон бирора. мо содироткунандаи доруҳо бошем, на воридоткунанда. дар 15 сол бояд полни рост сфераи медитсина бизанем. мардум чӣ хеле аст, 15 сол дига бояд тоқат кунад. баъди 15 сол мо як насла тарбия кардем, бировардем дар урвини дар корӣ. дигар мо ниёз намекунем Россия марди корӣ рафтана дигар ҷода. барои чӣ? барое ки беҳтарин поликлиникҳо, беҳтарин табобатҳо ки Тоҷикистон дашид, дунё мехоҳад бирава хича табобат кунад. ҳамаи инсон касал шид дар чишмат дигар дунё наметова, фақат саломатит метова. яъне ин важнитарин чизе аст ки барои оянда ва пешравии ин кишвар аст. боқимондаи инсонҳое ки мисол гостиница мекунанд, кор мекунанд, қабул мекунанд, одаморо роҳӣ мекунанд, таксӣ мекунанд, дигар маъмулӣ зиндагӣ аст. не ки мо чӣ қадар врачҳои профессионалеро боло карданмон дар кор аст ва чӣ қадар гуфтам ки бояд мо кишвара медицинский страна кунем, аграрӣ нагем да. вақти Тоҷикистон биган ки да это самая лучшая медицина в Таджикистане гуфтаги хаёл дар биёяда мардумда. вақти Тоҷикистон биган Тоҷикистон давлати аграрӣ саноати деҳқонӣ, не итари набоша. Тоҷикистон гуфтандаку нута инсонҳои шиштагӣ биган ки вау, медицинский шаҳрҳо аст, медицинский шаҳрҳо месозам, медицинский майдатарин болои кӯҳода гарадокҳо месозам ки медицинский гарадок аст, ки одам биёя уҷа дача дошта боша, кайф куна, бигарда, хов рава, бихӯра, одиқ куна, табобат куна, бигем ки дар уҷа боша. яъне 15 сол баъд ягон инсонҳо Тоҷикистони ғариб намеган. баъд хандидан, ростша мегӯм, бачаҳо хандидан, мазоқм кардан, ганда сахт хандидан. ай хандара шикамошон дарид, мара мазоқ кардан. доира мекунӣ ки мембарӣ меравӣ, барои кӣ мекунӣ? гуфт. ман гуфтам барои оянда. муборизаи ман барои оянда аст, на барои ҳозира. агар барои ҳозира шикамчарон боша, ин мақсади ман фақат пул кор кардан, миллионер шидан, кайф кардан аст.
اما مردی کاری هم کنم هم 4 تنگه میام زندگی من میبرم من تگده نخرین من مبارزه میبرم آینده ای وطن من نسازم نخرین من مبارزه دایم تگده برای چی من مبارزه برم برای همون گفتم که یعنی مبارزه برای آینده باید باشه نه برای حاضر برای خودت کردنی پروست او ما بدزدم پس تای پشتی نفس رفته ایستادی که تو پروست نمی یافتگی پولت کمی کرده استی میخوای که بولش ضربات کنی ای ممالی دیگر فرقیت نداره فرقیت نداره کدامی که میگه اوزی تاجیکستان انقلاب کنیم گاره نیزاز میشه و زندگی منظور میشه پس او آینده نداره فقط برای خودشون و زندگی یک مهلت زور همون بگیم که رنگ ممالی وری زدن فروختن کیف کردن مردم نه 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 دوای مرا پدر جود کنین ما مای جمع میگیرم برای همی است یعنی آینده ایده نیست من آینده ایده‌ام همین است که تاجیکستان باشه 33 سال عذاب کشیدیم شاید 10 سال دیگه هم با طاقت کنیم مردم نه که تمام همون بودجه 60% 70% بودجه در سوی مدیسین میره 40% بودجه 35-40% در دیگر ساحه ها تقسیم میشود حداقل میشود دیگر ساحه ها مدیسین حداقل نمیشود مدیسین را گفت همون اوزی در اینترنت یک چیز رفته استاد است کو یک گپ برحمانه میگه کو مدیسین را برحمانه باید بگیم که فینانسیر شود خصوصا مدیسین برای چی ببینیم ما بازار دنیا را فکر کنیم ما پاتینکا براورده یا نمیدونم فلان چی براورده ما دولت را بگیم پیش بردم نمیتونیم شناس کردم نمیتونیم و غیره چیزو ما تلفن بروریم ما دیگه تلفن اول سامسونگ آیفون ما دابه دوز دیگر نمیدونم خویاوی و کاروچی مویاوی و هم خبر اومده از رفته است که او روزو مگازین در اومدم همین تلفن از 3 تا پریلاف کشیده است اول 1 تا بدم 3 پریلاف کنه خیلی استال است همین آیا لاوسار میکنی نمیدونم توفتاوی و خوفتاوی و خویاوی و هویاوی و میاوی و ای بلجی نمتار زده این چی است نمیدونم همش یه فونکسیه داره در درونش باور کنید ما نمیتونیم در درونی قدر چیزا رقابت داشته باشیم ما نمیتونیم در درون دیگر چیزا رقابت داشته باشیم единственный در دنیا ما به تلفن زندگی میکنم تو هم میکنی زندگی میفهمی یعنی اگر که تو به شکلات و گوشت قیماق و مسکم زندگی میکنی نانی قاق قطعی هم میتونی زندگی کنی یکی سلامتیت نباشه تو زندگی کردن نمیتونی اگر که سلامتیت نباشه گوشت و قیماق و نان و شکلات و مرملات و در پیشت آیفون مونن همه چی را بهترین تلویزور را در کمونتت مونن سلامتیت نباشه یگان تیمور را نمیبینی یعنی درجه اول سلامتی انسان است خیلی امامعلی رحمانی و خیلی دیپوتاتای تاجیکستانی و خیلی همون پولدارا بایای تاجیکستان ببینین عادی بای نمیگیم کم بغل ترین آدمی تاجیکستان رو ببینین از مردم پول طلبیده 40,000 50,000 دلار کرده فرزندش برده اونم 40-50,000 دلار در ایندیا داده فرزندش تبابت کرده ایستاده است представить کردید که یک آدمی بگیم که کم بغل طلبیده همون پول برده در ایندیا داده اومده ایستاده است میدونین شرایط دورو چه خیلی میرون لیچینی میکنن چه خیلی تبابت میکنن لبای آدم هر یک آدم در 1 سال 2 بار کسل میشه و کمترینش گریپ میشه و همون بودجه خونه تون حساب کنین هر یک تا حساب کنین پروست بودجه خونه تون حساب کنین سالانه چند سم رسخود میکنین پروست ما چک نداریم ما چک را جمع کنیم و همون رسخود ببینین که در 1 سال فرض کردیم در خونه تون در 1 سال شما 6,000 دلار رسخود کردیم پرودوکت بگیم خورد و خوراک دیگر عموما زندگی ده علاوه کمر پمر دیگر بیاین 6,000 دلار شما رسخود کردین خونه تون همون را ببینین 6,000 دلار ولی بره
аммо расходи обшира $6000 бибинин чанд сомаш дору дармон дарафтагӣ аст. Барин хитон бибинед. Агар як модартон агар бемор шава, як модартон бемор шава, ҷош мешава ки солона $6000 ки дар хонатон расход мекунед ку бо $6-10,000 дига қарз када барои саломатии модартон расход мекунед, яъне доруда ё намедонам фарзандтон. мефаҳмед? Яъне ин аввалин дараҷае аст ки любой инсон дар любой ҷо дар табобат ниёз дорад. вақте ки мо даъво мекунем ки мо насли сино ҳастем, асосгузори медитсина аст, барои моро дига соҳа дар кор нест. бояд мо максимал медитсинара биҷиқем. бояд мо максимал профессионал духтур табобат беҳтарин ҷо ва беҳтарин ки аз тамоми дунё инсон ҳавас кина омада дар тоҷикистон табобат кардана ки мерай дар тоҷикистон духтурош янамо духтуро ҳастанд, бовар ки намед шароита бибин, табобата бибин, ҳамин пули додагита розӣ мешавӣ меброӣ мерай. ҳамин хел кардан дар кори аст ки инсон пули додагишда розӣ шавад. медонем мо солона чӣ қадар инсоно баъд аз уҷа қабул мекунад. худи эмомалӣ раҳмон оилаш дар ҷопону дар олмон табобат мешавад. оилаш якташ касал мешавад дар ҷопону дар олмон. худи коронавирусда шорух касал шид, самолёт заказ кардан гирифтан овардан дар шорух фалон миллион $1000 расход кардан. шояд шоруха барои ба дунё баргардонда оварданаш шояд 500 600 700 ё ки $1 миллион просто расход кардан дар 10-15 рӯз барои шорух. фаҳмидед? яъне ин аввалин дараҷа аст. агар мо ояндаи тоҷикистона хоҳем, тоҷикистона на давлати, на кишвари саноатӣ, на кишвари деҳқонӣ, на кишвари чорвопарварӣ, на кишвари электроэнерҷигӣ, на ин чизо дар кор нест. маҳсулоти тайёри фарзанди тоҷикистон аст. мо маҳсулот насозем, бояд мо намедонам гес сохтан, мо чизе бисозем барои ниёзи худмон боша ва ками дигар зиёдтиам боша. не ки оянда агар мо 100 солара нигоҳ кунем, мо 100 сола бояд як роҳеро дошта бошем. як роҳе дошта бошем ки 100 сола не 1000 солаи роҳ ниёз доранд инсоно. дунё ниёз дорайда. мефаҳмед? яъне ки барои ҳамон табобат. ин даромад аст, ин пешрафт аст, ин буҷа аст, ин шароит аст. мефаҳмед? ҳамаи чизот идо мекунад. як эфелеви башниро сохтан, солона хотиру намо эфелеви башни миллион одамо меоянд. барои оҳана тамошо кардан. мефаҳмед? медонем барои чи аврупо архитектураро вайрон накард. барои он ки архитектураи қадим баъдан рафта одамои замонавида интерес намешавад ва мехоҳанд рафта дидан. имрӯз барои ҳамо реставратсиё расход мекунанд, миллион меқапанд ҳамун чизора. барои чи? барое ки бо миллиард даромад мекунанд аз туристу аз меомадаги чизҳо. гостиница хо мерава, мехӯра, мегарда, самолёт билет мегира, мерава, самолётошон кор кардиста. яъне ҳамаи нами як туризми қадар барои ино бигем зиндагӣ метавад. қадар бой мекуна иноро. даромадшонда фоида дорад. вале куҷо раса? мо фарзанди сино, насли сино давогарем, аммо касалимона Индистон бурда табобат карда истодем. мефаҳмед? вот проблемаи аслӣ дар куҷо аст. тамоми инсона бибини Индистон оператсия бурда истодааст. барои чи мега Индистонда зур оператсия мекунад? не ки зуртарин оператсияро мо дар тоҷикистон кунем, аз онам зур ша чӣ мешавад? Ҳиндустон пеши ту меояд. ту пеши Ҳиндустон намерай. мо бояд ба дараҷа ба санъат хезонем медитсинамона ки мо Ҳиндустон наремо, Ҳиндустон пеши мо биёяд. мо пешмон оварда набояд. мефаҳмед? мегӯям ку дар пеши кас накалени наши старатса ки пеши кас нара, мега кас пешет биёяд.
бояд мо санъат созем, санъати медитсинаро созем ки кас пеши мо пеши кас нарем, кас пеши мо биёяд. фаҳмед? яъне ин танҳо барномаи ма буд. Ман гуфтам хай дӯсто хандидан, гуфтанд ки то ира мекунӣ мембарӣ мерай. Ман гуфтам майли ҳеҷ гап надорам, ман дару нестам ки ман мембарам. Аммо вақте мо барномаро бисозем, барнома мерава баъди мурданам. Кадоми соҳаи санъата сохта буд, не ки мурд рафту алон дора санъат идома дора. ё кадоми як соҳаи дигарро сохта буд, кадоми самолёт сохта буд, ӯ мурд рафт, не ки алон дора самолёт бо инноватсия шид. Кадоме мошин сохта буд, аввалин мошин, ӯ мурд рафт, не ки ӯ сохта буд ҳамин роҳа. аммо бубин ки имрӯз дигар чӣ хеле мошино дар дунё вуҷуд дорад. муҳим сохтани аввалиш аст. мо стартша накардем, ҳамин чиза поягузорӣ надорем. дар инҷа мо проблема доштем. барои ҳам ман гуфтам ки ин ҳам барои шумо мегӯм ва уҷа хандида будан. агар шояд шумо ҳам метонем бихандем дар ин чиз девонаи гуфта метонем биханд. аммо ин барои оянда буд. ва ҳар ки ҳаст нест, мардуми Тоҷикистон бояд ҷамъо ҷамъ обши бояд ҷамъ шаванд ва бигем ки як соҳае ки дар ҷаҳон ниёз дорад. девона ҳам дар ӯ ниёз дорад, ҳушёр ҳам ниёз дорад, тамоми инсоният дар ӯ ниёз дорад. бояд ҳамонро биқапем. яъне ин чи аст? Ин медитсина аст. воқеан ман мегӯям ҳамин соҳа қатъи мо метонем рушд кунем. мо метонем номи Тоҷикистона яке медицинский государство кунем. Тоҷикистонда беҳтарин гиёҳҳо дорем, кӯҳода ки аз онҳо бигем Ҳиндустон дору бароварда истодааст. имрӯз аз гиёҳҳои мо Ҳиндустон дору бароварда истодааст. аз пахтаи мо Россия дигар чиз истеҳсол мекард, аз гиёҳи мо Ҳиндустон дору бароварда истодааст. мо надорем мутахассисе ки ҳамон доруро мо худмон барорем баъд дар Ҳиндустон фурӯшем. мефаҳмед? дору гиёҳи моро Ҳиндустон мегира, дору мебарора, бо дар худмон мефурӯша гардонда. 1 сомда мегира, 10 сомда мефурӯша. мо 1 сом мефурӯшем, хирсандем, фурӯхтем гиёҳамона. фардо дарманд мешем ку дору мекунем, мерем 10 сомда мегирем. аммо додаги 1 сом гиёҳро дар 10 сом бо мехарем. мефаҳмед? бояд мо соҳаро дуруст биқапем ва интихоб дошта бошем. мо бидонем ояндаро чӣ месозем. агар мо надонем ояндаро сохтанмона, мо бидавем як рӯз пахта биқапем, як рӯз ҷигорӣ биқапем, як рӯз дигар баъзе деҳқоно аст ку ин сол мегӯям ҳамин ҷигорӣ карда будам нашид, ай сол дигар ҷав кунем чӣ хел мешида боша. ай сол дигар ҷав мекунам, мегӯям ҷав нашид, гандум бикорам чӣ хел мешида боша. гандум мекорам намешав, мегӯям ҳамин заминда бояд ман пахта мекоридам ба фикрам. пахта мекорам намешав, мегӯям ин замин чӣ дарди дора, ҳаминҷа сабзӣ бикорам чӣ хел мешида боша. ба картошка мекорам, пиёз хулас ҳар сол ҳам идеяш алиш мекунад, них рина ягон чӣ фоида намебинад. барои чӣ? барое ки ҳар рӯз алиш мекунад. не ки агар ҳар сол ҳамонҷаро пиёз бикунад, фақат пиёз қатӣ кунад, ҳамон инсона худшам ку мешиносанд дар тамоми ҷо, дар қишлоқ, дар деҳат, дар берун аз қишлоқҳо, берун аз минтақаҳош мешиносанд. мега фалони одам 20 сол мешавад пиёз мекунад. пиёз чи аст? мега пиёзҳои хуб дорад. барое ки як соҳаро кардан гирифтӣ, дар ӯ таҷрибатам боло мешавад, фаҳмиштам ҳамон соҳада боло мешавад. бибин мега фалони ака пиёз чи ай? мега ай ҳамон пиёза бихарем, брем ай ҳамон бихарем. аз ким куҷо меоям пешти пиёзхарӣ? медонем барои чӣ? барое ки медонад ки 20 сол аста таҷрибаи пиёз дорӣ, як соҳада рафтӣ. шид пиёз, нашид пиёз, ай соли дига бокоридӣ, охир ёд гирифтӣ. мисли ҳамоне ки як артист дар тӯй мерава, як суруда мехона, хато мехона, мардум мега як бор дига бихонаш, бо мега як бор дига бихонаш, бо мега як бор дига бихонаш. ин хиёл мекунад артист ки ҳамон суруд халқда маъқул шудааст. мехонам чанд бор, 5-6 бор мехонам, бо бихонаш мега охи ман сурудои дигарам дорам, аввал биё як дута суруди дигарам бихонам. охи баъд ман фаҳмидам мега ин суруд шумода бисёр маъқул шуд, не ки мега ман суруди дигару ман бихонам. охи дигар суруд дорам, мега не то ҳамира агар ёд нагирӣ дигар суруда нагзар, ҳамира бихон. яъне ки ҳамон аст. бояд як чиза бояд биқапӣ, як чиз.
خیلی جوانای ما هم روسیه میرون اشکش سری هم میشه ای کور باو کور ای کور باو کور فلان جدا ای اونا جا 500 سوم ساعتش ده ای رفتیم اونجا این اینجا 1000 سوم متر روزانه ای رفتیم اونجا میریم یا جا رفتیم 2000 دو دسته روزانه ایجاره میپرتیم رفتیم در اونجا میریم پول کار میکنیم دوای یعنی که اینمی چیزی هست که هیچی میشه عاقبتش میدونی اگر که یک انسان سبزی بخوره میگن نه اکا سبزی چی بیا اکای سبزی چی ده میریم لوبوی آدم توی کنه میدونه او سبزی ذخیره داره میدونه اسکلات داره میدونه یک سوحد است یکی اگر ما هر سال علیش کدام بگیریم یا سال کارچکه یا سال پیوز یا سال سبزی یا سال فلانچی یا سال دیگر یا سال گندم یا سال پخته یا سال دیگر چی ما خودمون نمیشناسیم هیچ کمو هم نمیشناسه و بگیم که ما برکتمون هم نمیبینیم اگر که ما حاصل هم گرفتیم فروخته نمیتونیم اون را برای چی برای که هیچ کمو را نمیدونه و ما طلباتی همون چیزا نمیدونیم فروخته نمیتونیم پول کار کردن نمیتونیم یکی کمترین پیاز گرفته پول کار کردن میتونی که در حالتی که پست یا نه یک کار داشته باشی فقط پیاز ترا میگن یک اکای پیاز چی سبزی چی مثال میگیریم یک اکای کارتوشکا چی میگن ترا فقط باید بدونن کمترین محصولات گرفته خوبترین درآمد کرده میتونی در حالتی ترا میشناسن از دورترین جا میان از خریداری میکنن نباشه میگرد یا سال کارچکه یا سال پیوز یا سال سبزی یا سال جیگاری یا سال پخته کده امیدوارم فهمانده تا نیستم برای همون دولت هم همین خیلی است نمیدونم یا سال خدمون صنعتی بگم دیم سال بگم ما گس میسازیم سوید میفروشیم سیم سال ما فلان میکنیم چهارم سال ما فلان میکنیم ما یگان چی نمیشیم دولت روسلای دولت معلوم میکنیم کدام طرف همین کرابل هم که همین اکیانده که در اومد همون راهش بگیم که معین میشه و کدام طرف میره اگر نباشه بگویم طرفتن بگیریم یگان جا میریم این جا نمیره و کرابل عیناً انسان همین خیلی باید باشه معلوم کدام طرف میره دکنسا باید دبیوت سکنی اونم را اوروینده خیزوندند باقی سلامت باشین هموطنای عزیزم انا و هموطنا را پیشنهاد میکردم که بنویسیم حجت کنیم مردم را پیشنهاد کنیم و چی میخواین او یکیش بخیزه بگه که سپیرت حرام است توری نمیگیره یکیش بگه نارکوز واپشه جهنم میبره نارکوز نه که یکی دیگهش بگه که فلانی درست نیست یکی دیگهش بگه فلانی درست نیست ما هیچ کار کرده نمیتونیم ما وقتی مثل همونه که در ما عدیرا ببینین یک شیرا یا که نمیدونم یک چیزو یک حیوان میزنن یا که شکلا میزنن کو مثل یک حیوان اخوتا میکنن یک اخوتا میکنن بعد در اونجا جمع میشون مثل از این طرف شیر از این طرف شکل از این طرف نمیدونم دیگر از این طرف هم گوش میخورد بعد از بالا بونا پرنده هم جمع میشون یک بزنن بگیرن بگریزن بگیم همه یک دیگر دا هر ایش میکشه ایش میکشه گوش لویولو میشه و همه جزیر میشه و مزه مطرح گوش میگریزه خلاص نه ایش میخره نه اوش میخره نه ایش میخره همه یا نولای میگیره و کراچی چپیت میشه و میره وکو یعنی کیف کده قورغه او را گرفته شیر دندانوش کوفته خیلی گفته فچیده استخوانوش یه جدا مونده تازه کده بازور خورده نمیتونه ده برای چی برای که هر که کشو کش داره وطن همه مخیل است اگر که یک روز لاده همه روزی نباشه ایشی سبو کشه آینده ساخته نمیتونی پدرود تو با درودهای دیگر